All right, rapid fire round with Shiv Naik. Ready? Yeah, ready. Okay. एक ॲप ज्याच्याशिवाय तुझ्यान रावूंक जायना. I think recently Instagram. I think so. Instagram. Yeah, Okay. तुझे आवडते म्युझिक स्ट्रीमिंग ॲप खंयचे जे Mm, तुका लायक जातात? Normally, I listen to music on Spotify. Spotify. Yeah. Okay. And international music composed. Uh, कोणाचे तुका लायक जाला? internationally, internationally, if you say, I like very much Coldplay, all their compositions and everything. Like Okay. since 2019, I'm listening Okay. to them. टेक्नॉलॉजी जी तुका इन्व्हेंट करूंक जाय इफ यू गॉट एन अपॉर्च्युनिटी. Technology means as in field of music. कितें आसा? I don't think anything I need to invent right now Okay. because everything is available. Alright, okay. तू कसली कार चलयता? I don't know to drive actually. Okay, alright, okay. तू त्याच्या बरयता. No, we came in bike only. आयज गमले लोकांक. Alright, okay. चलोवंक शिकतलो? Yeah, currently आता from next week it's starting mostly. Yeah. ओके. दुसरो क्वेश्चन आसलो कार चलयता तेन्ना तुका कितें आयकूंक आवडटा? सो हांव तो डिलीट करता. ओके. ऑलराइट. एक टेक्नॉलॉजी जी पयलींची तू मिस करता and you think that ती आतां आसूंक जाय आसली. I think analog gears which we were using in the past, it used to have very good textures, like compressors and all the Okay. studio things, Correct. which are not like आता सध्याक available ना because सगळे digitally available असा. So I think Okay. If I ask you composing or singing, composing, I think. तुझो म्युझिक गुरु कोण? सध्याक हांव कला अकॅडमीन शिकता, लायक क्लासिकल ट्रेनिंग, आणि सचिन तेली सर म्हणून आसा जे म्हाका सद्याक शिकयता. ओके. तुझे आवडीचे फेवरेट जॉनर कसले म्युझिक? तुका लायक जाता ते? Mostly I listen to Bollywood only, but yeah, Bollywood only I would say. Okay. And also indie, like most of the independent artists, they release their own music. No, I like that. Alright. Challenging part of music production? I think the first initial stage, like arranging all the things, like all the stuff together, Alright. like that's the most challenging. Like magir it goes on, like mixing and all is okay. Correct. Okay. तुझो ऑल टाइम आवडतो इन्स्ट्रुमेंट कसलो? Like एक instrument आसा जो म्हाका सारको मनानसून like, and that's flute. Like Okay. I like it very much from bottom of my heart. Although I don't play flute, but I like it to listen. सो आता तें शिकपा पडटलें. No, I don't want to learn. म्हाका तुका लायक आयकपाक आवडटा. ओके. Yeah. तुजे स्टुडियोन आसता तेन्ना एक संवय कसली? Like I take frequent breaks after 10 minutes. I take breaks. Mostly people don't take breaks, but I think I need breaks. ओके. तुजे आवडटे सॉंग जाचेर तुवें भरपूर काम केलां? Right now I don't think so अशें song आसा, but in future the songs will come. आता येतली. ओके. आतां सांगला तें Yeah, तुवें. yeah, ऑलराइट. yeah, ओके. yeah. केन्ना तरी तुका असो विचित्र फॅन रिक्वेस्ट कोणाचो आयला? स्ट्रेंज? Nah, strange अशें ना, but sometimes when I put those questions, no, ask me anything or something, that time some of the songs येता ती I can't sing like properly on the social media. Okay. Like yeah, that is ऑलराइट. sometimes ओके. happens. जरी तर म्युझिक तुजें जेवण आसलें जाल्यार तें कसलें जेवण आसतलें आसलें? इफ म्युझिक वॉज अ फूड. See, right now I'm vegetarian, so it would be like anything like paneer 65 something. Okay, best part of being a musician? I think music gives you freedom to like do anything, Okay. whatever you can do Best with part? music. Yeah. Worst yeah, part? yeah. Worst part is like when you take your other people's project, no, then you can't give your 100% into that. Like I hate that when you have something, no, in your mind, like तू करूंक सोदता बाबा हे, this can be the best thing, but तो सांगता बाबा ना खाप like मातशें दुसरें त्या भशेन. That's the like I hate it very much. I can Alright, explain. okay, well answered. Nehal, ready? Yeah? Yes. Okay. Rapid fire round with आमचो नेहाल चारी. आवडतो film genre that you like to work upon? आवडतो is drama, mostly Drama. drama. Okay. एक go to camera technique कसली तुजी जी तू चड यूज करता? Go to is gimbal. वर्डांतलो word inspiration in filmmaking? Inspiration तशी खूप आहा. Mostly is Anurag Kashyap Okay. on the top priority. आणि
Christopher Nolan International. Alright. Christopher Nolan. Alright, challenging part of production. Finding cast, finding locations, getting permissions, a lot Okay. more. Alright, film industry तुका एक फिल्म इंडस्ट्री जी तुका आवडटा आयज पासून. South Alright. would be. जरी तर तू एक फिल्म मेकर नासलो जाल्यार डॅश. जाल्यार हांव एक ऍड एजन्सीन मोशन ग्राफिक डिझायनर आसलो. राईट ओके. जरी तर तुका खंयची तुजी शॉर्ट फिल्म रिमेक करून दिसली जाल्यार ती खंयची आसतली? माझी शॉर्ट फिल्म येल्लो लेटर. कित्याक लागून? जेन्ना ती शूट केली आय हॅड अ व्हेरी लायक मातशे कमी ग्रेडाचे इक्विपमेंट आसले. आतां जर शूट करतलो आय वूड गेट गुड एक्टर्स अँड मोर गुड एक्टर्स Okay. आणि कितल्यो प्रोफेशनल फिल्म आणि म्युझिक व्हिडिओज तुवें आयज पासून केल्यात रफली? रफली 30 म्युझिक व्हिडिओज 30 प्लस म्हाका काउंट ना आनी एक 7 ऑफ दॅट 15 would be आमच्यात दिसता. आणि फिल्म्स एक 5 फिल्म. राईट ओके. फ्युचर ऑफ फिल्म मेकिंग तुका कितें दिसता? फ्युचर ऑफ फिल्म मेकिंग फिल्म हॅज ऑलरेडी हे कितें म्हणटा ते 100 years कंप्लीट केला लायक फ्युचर इज गुड आणि वी शुड अडॉप्ट टू इट. इट इज अ गुड थिंग. ओके. फेवरेट फिल्म फेस्टिवल वाला एक्सपिरियन्स विचारीत जाल्यार कितें सांगतलो? The film premiere day, every camera is on you, everyone is red carpet, Red carpet. everyone is Okay. interviewing you. Right, okay. Advice for budding filmmakers. Advice, never lose hope. ओके. केन्ना तरी एक तुवें कसलोय शॉट परत परत शूट करचो पडला लायक मेनी टाइम्स? सदांच. ओके. ऑलमोस्ट कितले टाइम्स करता तूं? There are एक म्युझिक व्हिडिओ आम्ही एक तर स्टार्टिंग रे बोई माझी पांगराची लाईक 15-16 times one shot one Okay. dialogue starting रे Starting ओके. ऑलराइट. बेस्ट ऑन सेट जोक कसलो? ओ बेस्ट ऑन सेट एक कसले विचित्र वर्ड जे यूज करता ते तुम्ही? विचित्र यूज करायचं विचित्र वर्ड इटसेल्फ फिल्म माझ्या फिल्मान ते विचित्र वर्ड असतात. ओके. क्रेझिएस्ट थिंग एन एक्टर हॅड डन ऑन सेट स्टील नाव? craziest thing जायते आसतले आतां कुडा सीन आसत तुका? craziest thing is ना याद आहे ओके. भूक लागता तेन्ना तू कितें मंच करता? किती हात आहे अवेलेबल. Alright.